Nagpatuman hinda ka nga pag-umento hataripahan kuryente ang Eastern Samar Electric Cooperative kun Isamelco yan nga bulan han Marso 2026. Diin umentado hin sobra 2 pesos kada kilowatt hour ang babayaran han mga konsumidor. Tika nga presyo nga 12 pesos 42 centavos kada kilowatt hour han bulan han Pebrero, sinakainiya na 14 pesos 57 centavos kada kilowatt hour ang taripa para mga residential consumer. Isa nga paghitaas 2 pesos 14 centavos kada kilowatt hour. Umintado gihapon ang sukot han commercial, industrial ngan public buildings. Aada na 13 pesos 23 centavos kada kilowatt hour han Marso, tika nga naglabay nga 11 pesos 16 centavos han Pebrero. Subay han report han Isamelco, anda ko nga rason han pagsaka aman paghitaas han generation system charge nga inabotin 7 pesos 41 centavos kada kilowatt hour han Marso kumparahan 5.61 la han Pebrero. Iniin matapos aprobaran han Energy Regulatory Commission kon ERC ang power supply agreement habot nga ni Isamelco ngan KSPC diin ginkolektahan supplier ang net difference nga interim relief ngan final approved rates nga nagkakantidad hinaros 7 milyones pesos. Dugang pahini ang paghitaas ang system loss ngan local taxes nga nakadugang gihapon han kabugusan nga kabaraydan han mga miyembro konsumidor. Ginklaro pa han management han Eastern Samar Electric Cooperative nga ini nga adjustment indiri pa kaupod ang epektuhan krisis sa Middle East sanglit posible pa nga magkaaden dugang nga pagsaka han taripahan kuryente han masunod nga bulan dependehan sitwasyon han merkado han enerhiya. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.